van crkve i on treba da bude van crkve. Ukoliko oni uđu u crkvu i sam će unutar da uđe. Jer pastir treba da bude ondje gdje je i njegovo stado. Nije trebalo da prođe dugo vremena da bi ovakva snažna poruka postigla svoj efekat. Svake nevolje, gnjeva, opasnosti i tegobe, Gospodu se pomolimo. Svetitelji nisu izbegavali nevolje i patnje, jer su znali da one postaju vrata carstva Božijeg, ako se primaju bez roptanja. Ali znali su isto tako da patnjama duhovno krepki zaslužuju carstvo Božije, dok s druge strane, duhovno neukrepljenima, patnje mogu postati povod za pad u najdublje očajanje. Da nas izbavi od teskobe. Ovom molbom od Gospoda pre svega tražimo da nas izbavi od onih okolnosti koje nas prinudno dovode u bilo kakvu situaciju, pa čak i da nas prinudno dovode na put Božiji. Jer Bog želi da ništa od svega što vodi do osvećenja ne bude po prinudi i sili, već po slobodnom izboru. Bez slobode nema duhovnog života. Nema vrline u onome što biva po sili, kaže sveti Jovan Damaskin. Ujedno tražimo da se izbavimo od raznovrsnih materijalnih potreba. Tu vrstu nevolje današnji čovek naročito teško proživljava. Iako živi u društvenoj zajednici koja kao nikada pre zadovoljava čovekove materijalne zahteve, čovek doživljava dramu potreba bez kraja i konca. Taman zadovolji jednu neizbežnu potrebu, pojave se dve nove. Najrazličitije neizbežne potrebe sputavaju čovekovu slobodu. Sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Poslednja molba velike Jektenije Bogu priznaje da bez njega mi ne možemo činiti ništa. Vera nam otkriva da potpuno zavisimo od Božje blagodati, od njegove pomoći i milosti. Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge sa život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Posle velike Jektenije pevaju se tri antifona. Rečima molitve prvog antifona, koju izgovara sveštenik, izražava se hrišćansko iskustvo apsolutne neshvatljivosti Boga, to jest njegove nemerljivosti našim rečima, pojmovima i određenjima. Međutim, Bog je sam ushteo da nam se javi. Stoga ga crkva, jednovremeno sa ispovedanjem njegove neizrecivosti, moli da pogleda na hram i na sabranje. Bog se nije samo javio ljudima, nego ih je i sjedinio sa sobom, učinivši ih svojim. Predivni završetak ove molitve jeste potvrda našeg jedinstva u crkvi sa crkvom na nebesima. Predivna mogućnost predavanja sebe, jedan drugoga i celog svoga života njemu. Smisao naše evharistijske žrtve je u tome da nam je njome data bescena mogućnost da uđemo u Hristovu žrtvu, da postanemo sudeonici njegovog jedinstvenog samoprinošenja Bogu. Antifoni su bili psalmi ili delovi psalama pojani sa refrenima između stihova. Tokom godina stihovi iz psalama izostavljeni su iz pojanja, ali su refreni ostali kao sadašnji antifoni. Pevanje posebno pomaže kada se borimo da ostvarimo opštenje sa Hristom. Ništa toliko ne uzvisuje dušu
i ništa joj toliko ne pomaže da duhovno živi i zanemari staranje za žitejske stvari, kao skladna melodija i ritmična božanska himna, kaže svešteni Zlatoust. Onaj ko poje čisto, to jest s punom pažnjom, osvećuje svoju dušu i postaje hram Svetoga Duha. Drugi antifon nas podsjeća da mi ne mislimo na reč Božju samo kao knjigu ili tekst, već i kao na osobu, Isusa Hrista, koji je sada među nama, i da prečista devojka Marija nije rodila samo čoveka, već Bogo čoveka Hrista, zbog čega se zove Bogorodica. Pesme se izvode po određenom rasporedu u jednom od 8 glasova, odnosno muzičkih tipova, od kojih svaki sadrži određene tonove i karakteristične melodijske formule. Osmoglasno crkveno pojanje, zasnovano na starom grčkom melodijskom sistemu, uveo je sveti Jovan Damaskin. Osmoglasnik je bogoslužbena knjiga namenjena pojcima i sadrži pesme koje se pevaju na večernju, jutrenju i liturgiji. U toku nedelje pesme se pevaju po jednom vladajućem glasu, tako da 8 nedelja sačinjava jedan himnični ciklus. Jedinorodni Sine i slove Boži, besmrten si, izvodni spasenija našego radi. Poplotiti sja svjatija Bogorodici i prisno Djevi Mariji, nepreložno očelovječi sja. Zajedničke i saglasne molitve darovao, ti si dvojici ili trojici koji se slože u ime Tvoje, obećao dati ono zašto se uzmole, ti sami sada ispuni na korist molbe slugu Tvojih, dajući nam u sadanjem veku poznanje istine Tvoje, o budućim darujući nam život večni. Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedinke i zapravo Tvoju Hristu Bogu predajemo. Jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. O carstvi Tvojem pomijani nas, Gospodje, gdje prideš i o carstvi Tvojem, blaženi ništi duhom, jako tijek je carstvo nebesno je blaženi. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Ovim neuporedivim rečima naš Gospod počinje propoved na gori. U ovim kratkim izrekama on nam kristalno jasno pojašnjava način na koji bi trebalo da živimo u odnosu na svet i druge. One jezgrovito sažimaju život u Hristu. Ko su siromašni duhom? Siromašni duhom znaju da ne posjeduju ništa, ne naređuju ničemu i nisu sposobni ni za šta bez neprestane Božje pomoći i autoriteta. Sve što imamo uzeto je na kredit od Boga. Sve što smo postigli od Boga je dato. Oni koji su krotki, kao što je Hristos bio krotak, ne uzaludno promovišući sebe lažnim ponosom, ne uzdižući sebe uzaludno među svojim prijateljima, nasleđuju bogatstva carstva. A čisti srcem su oni koji u posvećenosti svojoj Bogu prizivaju njegovo prisustvo u dubinama svoga srca i predaju cjelokupan život svoj Božjoj milosti i njegovoj ljubavi. Predavši svoj život Bogu, oni ga posjeduju unutar dubina svoga srca i Gospod posjeduje njih, a oni ga prepoznaju neizrecivom bliskošću. Blaženi progonjeni, koji stradavaju zbog ljubavi prema Bogu i koji pate strpljivo, podnose čak i smrt da bi se carstvo oživjelo i da mu služe. Blaženi su mirotvorci, jer u djelu tvore mir, ljubav i oproštaj.
i na taj način nasleđuju Carstvo nebesko.